Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbang nga orasyon amin gagayem. Sakbay na, ipakaamumi abasahan nyo langan iti screen na iti comment ti sumaganad a papagayam ngayon tayo shout-outan ni Glory Gawagaw Dugyon. Wen pagayam, siya ti nangakam iti Dino ijay drama a Dino Cruzado ken Hari ijay drama a Prima Debra. Thank you ta aging gayta ket amamudak. Kastamat ken ni El Maestro, avid listener tayo karag iti action drama anagakman tayo idi ken dadumapay. Thank you sir. Pagayam wens magaway, Grace Alvarado, Laires Joy Jing, Anita Vera Marciano, Kitty Kite Park, Virginoses, Katikling, ken kadakay amin anaya tamang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Naamo iti sabali a tao. Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Tatamando, mabalin ka di nga mayon to tarimaanin di kusina mi? Ay uwan balasang kao. Kaano ka day? Intun masango yu atata. Uray inton bigat. Umaya ka tapno malpas ti parikot siyaw. Ay, sige man ngagpaiso tata. Tapno malpasan. Manugayam ti bayadan mi tata. Baka mo kay tulatan, balasang kao. 950 mo't ngamin ti damag ko singiryo tata. Way, nangamnoda kayo akat ore manuditan ti kaya-kayat yung nga itay. Alanganan siguro no 600 anya tata. Ngamin 950 mo ti ratio. Takay-kayat yung kunak ngaruday. Oray pa'y libre ano sakti mapaturay. Unay daytan kaka. Amom lakay, nagsingpot ni Tata Mando. Pagkunaam daw na bakit? Iso nga ron ti kinatulag ko amang tarimaan di ta kusina. Kat 950 ti rate na. Ngam uray 600, wano libre kat mayat ka no basta data. Unay datan kaka. Kat no 700 pa iti singir na kani manugang na nagtrabaho iji balay da. Kasta ka di? Uy, bakit? Ada bayad na ti panagtrabaho na di balay da. Ken uray ti balay da iti anak na. Apay nga ya kasta? Diya kamukin ko na. Nagsingpot mat ka data. Madi ka pa di ta bakit? Apay ka tadyak kayatan ngay. Kayat ko ata makamenos ta. No agkurang tagas pangarigan, kat uray 300 laeng awatan na sigurado. Tana sa una nga uray libre. Unay daytan kaka. Lakay, bulodin ka nun ni Cardo amanugang tajaragadi kan martilyo mintun bigat. Umay na ka no dagasan. Apay na kita na tao. Dito makagatang iti gamit da. Lakay, saan na adawatan no di kat bulodin na laeng mat. Iso na kiti mangiruno tayo. Italaeng mat. Iso nga ipabulod mo at akababain. Iso na tirumbang agbain. Sana siya. Ay man, tay kakiti sa awin ton umay na bulodan. Maruwam dagitan. Kasano nga ibagam amaruam, kat itala bumulod. Unay daytan lakay. Maday tagim imot, agpapaidam, amon iti gamit kanda dumapay. Ngamen, addan tumot kayat ta iti pada ta tao. Ay, awan kayat kuntaw ka na kwana. Awan. Ay unay daytan kaka. Tataman daw. Buludak man day bunang mo anata daw. Ay, na ba raw? Basta sika. Kunak no mabay na anak tata. Babali na yamot namang pabainak iti sa bali ata. Amo yumatan. Nasaya ata katao. Gayem ko ti amin. Naparabura kiti amin. Basta ada.
Nakaimimbag kayaw, tata. Un kaya, ipampaminsan ko na buludan, tata. Ti anya baraw. Pati jay ragaday, kan martilyo yun Ay, ewan baraw. Okay lang kanya. Amang ano dapat sa bali abuludan. Medyo lang, tata. Umay kunto alaan intong bigat. Uy, umay ka anytime. Naidaitan ka. Nana, alakman, tay bulubuludag ka ni tataman daw. Anya day jay aya barok. Tay barabuneng na, martilyaw kan ragaday. Ay, di na ipabulod barok. Amman na. Nagsarita kami di kalman. Maday, makaungot day jay no de pagpabulod ko agamit na. Anya dayjay, bakay? Si kamat gayang barawk. Umay kung dagasan jay bulbuludag, tata. Ayun, barok. Nasagana ko ni ti pala kalman. Mabit lang atay nakalaan. Agyaw manak, tata. Apay mo't day ta nga ugalim man do. Anya nga ugalay nga bagbagam? No bumulod iti gamit dagiti anak mo, wano dagiti manugang mo. Adwa sa paidamam ida. Ngumno sa bali ti bumulod, naggayad ta isem mo amang ipabulod kadakwada. Iso nga ron ti kayat kaw. Apay akas ti ugalim iti kapamilyam. Iso nga ron ti kayat kaw. Kayat ko na banglo akiti sa bali at tao. Dugyot ka alakay. No kasta ti panagrasrasun mo, unay daytan kaka. Di nakbibiyangan, no di mo kaya tiriray. Para makitan to, no asino tadadamang tulong ken ka inton dumteng to tirigat mo. Di nakman but-but nga si kabak. Bakitan? Aglisi ka man kinday ti sangaw. Unay daytan kaka. Nay, nagpipintas mo tanda kita manok mo, tata. Naglulukmag, nagdadakkel da. Ay, uwan barawk. Ada o ti mangkor korsonada ka na kita manawk. Korsonadak tupay, tata. Kasta ka day. Uwan, tata. Talaga korsonada. Sa katangik malangan at amaysa. Piyala pamasida. Ay, amumeten kanyak barawk. Jak ugalay ti mang pabain basta ada. Ket nairanabot nga daday ka amanawk. Iso nga itid kaon iti oray manaw akayat mo apanggatang. Talaga nagsayat kayo, tata? Ada 5 gasot ko nito. Mabalin ka din ti 5 gasot, tata? Oray man siya nga gasot lang. Ay, narigat mo't tata. Mano a kilo aya dayta may sa manaw? Ada 7 a kilo ditan na nagdadakkel. Naktumat. Nagdakkel a bikals. Nasurok ka 7 gasot nga roday tata. Oray pa siya nga ribaw no kaya't ko nga ito iti siya nga gasot lang. Mabalain. Ha? Unay daytan kaka. Lakay, adakid daw ti anak ta ni Merle. Idi pa'y lakano na minsan nga ibagbaganaken ka ngem di mumut kayat. Anya man daytan? Taraknen na kanon, di may sa adakkel abikals. Uray gatangen na kano iti sangaribo. Nagdakulitan na dya babae. Jak nga ron kayat. Kaya na nga rod ngay. Apay amay may samutan, day ta makitkitak ngagpagnapag na dit arubayan. Sigod katwada mat. Saan mo na damagan? Nailako ka. Ay na, di pa'y ladya anak mo mo tinangilakwam. Uray bayadan na pa'y kano iti sangaribo. Tay sumot, timbaganaken ka. Uwain, imbagana, ngam jak nga ron kayat. Di mo kayat ko nam, ngam inlako mo titi sa balay. Manungay nga ron tinangilakwam. Saan nga gasot? Anya? Unay daytan ka. Sangaribo kontra sangagasot. Nagloko ka mo na tao. Ay, aglisi ka man diditan. Marabis ka na Ay unay daytan ka. Anak ko, amok nga dagurayo kinitatangyo. Gapo iti kasjay akababalin na. Ang amayo pa'y lang dayjay, isabayan yon. Saan kay nga gimulmulay ti sakit tinakum kun ko ana.
Tapatsyak ang makaamiris tumutlaang. Ipagpagapuyon nga iso kat amayaw. Awan kayo atimao na awan ti amayaw. Iso ngay karkararagan yu laengen pare ti panagbalbaliw na. Unay daytan kaka. Lakay. Balbaliwam kumamuten dayta nga is-style mo. Apay ay ako tibor ka. Ammom lakay. Nudyak labagbagan akanayon dagiti anak ta. Talaga aguraan dakan. Kakaasyak lamang bagbaga kadakwada. Ngem kasta unay mo ti panangimimot mo kadakwada. Uray kumaano nalamuyot mo ti panagsasaom kadakwada. Saan mo tapasin nga imbugtak. Nagubsang kang agsasao kadakwada. Idinto tati sa bali a tao kat nakaamamo ka kasla karnero. Unay daytan Nalpaskan, Estepanya. Ay na, si bubukol panagan kon timbalikas mo. No nalpaskan, Estepanya. Mabali na panawan na ka. Sakbay nga agburak ti darak. Ken sakbay nga agsipngat ti makitak. Mala, ay unay daytan kaka. Maudin daytoy ay asidig ko ken ka makisaritay tinasayaat. Apay matay kan. Awampay nasayaat mo at asumngaw itingiwat mo. Ang disuntoy gem-gem ko ken kapanyang. Panawan ka man lang arudan, tama ka mo kanitibiyag mo. Ibas ko malaking kanda ti sapatos iti habay ko salbag ka. Diyas kay, tawas pay. Makapaburak ti darat ta saan ko napuntaan. Ayaw na inaytan ka. Anak ko, inyag ko, dagiti gargarit ko dito pagtaangan yaw. Ta makilubo na kon kada kayaw. Pinapanaw na kayo mo ni tatang ayananang. Ay, awan pang binuran ni tidayja tao. Naat-atap ti kararwana kada tayo a kapamilyana. Ngem na kaamamaw iti sabali a tao. Uwan nga rod nanang. Napigsapay nga ben, iso anakaret. Sapay kumata makaamires iti kabitan na panawan. Bayan yun nanang, atap kada tayo ni tatang. Ngem naamoy ti sabali. Aklunan tayo akasta nanang. Kanya pa'y nga rod ngay, isut ang muna na imbag, iso abay-bay ang tayo ni Kaldeng. Kim Maldeng at talaga tugali na. Saraan. Unay daytan kaka. Manunggal dawan nagsaksakit ni tataman daw. Awan pa'y mapanmangkita kin ko na. Datalang bakit? Wan nga rod lakay. Akaim imbagmot ka data. Kan iti adwat at tao. Ngam, dua talaang mo ta makapanunot ang mapanmangkit-kita kin ko na. Busy da amin. Awan panawan da. Iso aram bangla ngayon nakipagkaamoy ti pamilya na tapno masigod no anyaman kirikrik na nadyala kay. Kaasiman. Unay daytan ka. Nana, kumay ko na ipakaamaw nga agsakit ni tataman daw. Saan nyo siguro pa nga amo at awan mo't nang ipakaamo ka na kayo? Awan ti makamu at talaga kada kami. Katagyaman kami iti panangipakaamom barok. Ay kat asino nga iti mang tamtaming kenkwana. Awan ana na. Sagpaminsan la amapan mi pasyaron kan ni bakag. Iso nga raw ngayon pagkamok tapno makitay mo't kuma. Agyaman akmanan barok. No pay awan patagmikin kwana. Ibagak ka dagiti amnak may. Tamapan mi asikaswan. Ay unay daytan kaka. Ay yaman ako unay bakit. Kan kada kayo nga anak. Taim pakita yaw, ti patagkaw ka na kayaw. Agyaman ak taim pa hospital dak. Kat pangaasi yaw. Pakawanan dak iti adaw, nagkurangak ka na kayaw. Alala kay, saan kan ngagdrama? Talaga analukneng ti puso me kadagiti anak ta. Linipat daan ti amin anapalabas abidot mo. Iswa, saan mo nalaglagi punday ta?
Mabainak ka na kaya a pamilyak. Gusto na disang kaibagam. Ada kayo lang a pamilyak ti mga sikaso. Nanyaman ti mapasamak kanyak. Ang yaman ak. Tadi kayo nagimulay ti sakit tinakam. Iso nga oray matayak itan kat naragsaka. Da, apay ngay amatay ka. Agbiagak ko tapno naragragsak. Numatay ka akin nakaladladingit. Awan ay unay daytan ka. Wan bakit? Ang biyagak. Tapno masulnitak tinagkurangak ka na kayo amin. Ay unay daytan ka. Iso ada tayo kakabsat. Adda ko mga ipakita tayo, ti patag ti pamilya tayo. Sumarunulangan ng iti karuba kang gagayam. Saan kat nga ipuwera tayo ti pamilya tayo. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Naamo iti sabali a tao. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.